الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. So alhamdulillah mga palangguan ha agama Islam mahapon ini kaya sikabyaksahan in kami manok bali long ta pangadjian di ha tempat mulia ini di ha programa sin kami pagtagon namo kablal iftar. So manjari biat nasin long ta kaya ta sin kami sin limaway in kami wansin kurko kalasahan ni Katuan Zakaria Muhammad long tabiat mga timotonggo sinamon lugar-lugar ini bang long ta maabot in Ramadan ha amin kablal iftar hatin hari pa makapagbuka di kami ha ini long ta jumadjaka sarta dimihil pangadjian hakatot nyo katan di indi ni katawpik kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa bang aon biya dagbos kakuruhan magpamisita mereka mo na ipagtukbal namo kanila in wakto long ta biya nga sila inamo in dimihil pangadjian na habyaon mga palakon ha kami Islam yan yung kikita in guru mulia amun nyari harapit ko pala wabiyaon siya in dimihil kato yung pangadjian ha mahapon ini insyaallah subhanahu wa ta'ala di na ako magpalugay in dimihil kato yung pangadjian way narukain kan Sheikh Muhammad Latif Bugay amun maudo long tahitukbar niya kato yung wabiyaon ha paliharan sin kahalgaan sin amal saleh atau bakan hinang marayaw di naman ha Ramadan sampai pabukon bulan Ramadan amun in biadiin in kahalgaan sin hinang marayaw na bilang amal sale tiag bahasa long ta sin Allah subhanahu wa ta'ala tukbal ko in long ta kapatut haguro kalasahan Sheikh Muhammad Latif Bugay falyatafaddal fadilatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. وصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها المشاهدون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله mga palanggunganan ha agama Islam yari kita niyo nakapagbay mata ha waktu ini insyaallah subhanahu wa ta'ala in ini imaksud hika kusug simpar sugpatan muna parsugpatan nato fa Allah subhanahu wa ta'ala damikyan parsugpatan sing kita niyo amun nangaku simpag tag-ipon fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil nga sabab yan tumukbal kami patumtum haupo sumagawa long tamisan haupo amurating kakausgaunsan namo amura kumanim maksud na inyari landu siya mahalga iban landu siya mataud in ini panghindu dahil hakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan natu Rabbul Alamin iban dahil hakabtangan sin Nabi natu Muhammad sallallahu alaihi wasallam damikyan pagsukur nato na fa Allah subhanahu wa ta'ala yari kita niyo nakasa bunaysab simbolan sa rayaw-rayaw waktu sa rayaw-rayaw amuna in waktu masa di halaw man simbolan Ramadan bulan piabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala pa ummat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aun doon mga kakahinang aun doon mga ibadat di nato pagkabakan ing kakahinang iban na sintungbas niya haru kaing bulan. Dahil nga sabab ini sa uton nato mga tay manghuda agama Islam in uno-uno na ibadat di halaw masimulan Ramadan karna in ini di nato pagkabakan haru kaing bulan. Malukay long ta waktu halaw sinhang putag 2 bulan na hambuk dahang kabulanda ing kabakan nato kakahinang amun lipat ing kakahinang di halaw masimulan ini. Dahil nga sabab yan mga palanggungan na agama Islam, mga jama'a kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in mabaya na mo
hika patumtum muna paginhawabaran na mo, damikyan pa mga ahli na mo, iban na sing kamukataan, amun di murungdong si panghindo sinaka may Islam. In topic, insyaallah subhanahu wa ta'ala, taufikan kita sintuhan Rabbul Alamin, hatungod halga atau kahalgaan sin amal salih. Hati sin amal salih, hinang marayaw. Ito bahasa Arab, ito nalim. Amal salih, sa along takahatihan na simbasa ta. Bangta ito mga hilain pabasa ta, amal salih, hati niya kakahinang marayaw. In kahalgaan sin kakahinang marayaw mga jamaa, mga tayo mga udara ka Islam, lando to din halga niya. Biya din halga niya, muna riha ini, mataud din ha mga ayat halom sin Quran. Damikyan din ang mga hadisan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nanunjuki sin panawag-tawag kato taniyo katan doon ha pag-amal salih, doon ha paghinang marayaw. Muna sumabot kita. Dahil ha mga kiyabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis niya mulia, isabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya yatba'ul mayyita thalathatun. Magadlong niya hatao miyatay, tao na wapat, into parakala. Tu pakarajaan. Magad doon long niya in ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Magad doon long niya in ahli niya, in pangalta niya, ibasin amal, amon ang kakahinang niya. Sumagawalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayarji'u uthnan wa yabqa wahid. Magbalik dalong ngayon dua, hati niya mo ida magbalik pabay, pahulain dua, amura kumanin hambuok, wa yabqa wahid, in kumakkal, in magad tu kanya, pakain, palawm sin liyang lahad, palawm sin kubul niya, amurain hambuok, didto ring hatuyad to. Unin mo'y magbalik yad to, fayarji'u ahluhu wa maluhu, mo'y dalong niya in alta niya, iba sin pangalta niya, piagpunan niya rihadun niya, iba na sin ahli niya, kalwarga niya, labing niya rihad, kalasahan niya rihadun niya, sweetheart niya rihadun niya, iba na sin panubo niya katan, fayarji'u ahluhu wa maluhu. Mo'y dadto katan, in ahli niya, iba sin pangalta niya, mo'y day sa sakatan niya, piagtuyuan niya kailodihadun niya, hihatod sa Diyas yamad to pakubul. Pakubus. Yarji' magbalik na tukatan. So magawalong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa yabqa wahid. In kumakkal amura in hambuok. Magad madto palawng sin kubul niya. Matawakkal sabi ng buok ini. Unin hambuok, wa yabqa amaluh. Amura in kakahinang niyariha dunya, amurad to imagad palawm sin kubul niya. So magawa din dihay ni mga tayo manghudara ma Islam. Kaya ba'y tahadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hariwayat dukaing, bang in kakahinang long na si manusya, doon halawm sin kubul niya yan, hinang marayaw, na paragbuson kaniya, rajulun tayyib, hasanul wajh, marayaw in pamayhuan, nagdarasin hamut, nagdarasin saya, ang paniya asubuhon maajayb day sabsiya, manant, asubuhon niya halawm sin kubul niya, manant, hisiw kaw yan lang niya. Sarap ka to'y kuno, wayroon, anawon mo, wayroon makatabang kay mo hawak to yaon. Asubuhon mo hisiw kaw yan, nagdarasin sahaya, nagdarasin lano, marayaw ini pamayhuan, lang niya, ana amaluka salih. Ako na'y nilaw nga inamal mo marayaw dito dunya, mashallah. Nahalom kubul yaw di na kamusuyan, wala da kita isab na kadto. Sa Rasul sallallahu alaihi wasallam inamay ta kato taniyo, wajib na to parat sa yaon inhalom sing kubul yaon, wayroong maka parihala kato, wayroong makatabang kato, amurain ganta na hinang nato diha dunya.
Amunin amal hinang marayaw kaya pag nahinang muluto pala sing kubul madto. Amo na to hindi mihil kasanangan kay mo. Hasabab sin nahinang mo marayaw, dayon naman ha sambahayang mo, dayon naman ha puasa mo, dayon naman ha uno-uno na ibadat mo. Amo na to makaparihala iwan makatawang kay mo sing kubul mo. Dayon nga sabab yan, dayon ha mga kalagwan sin amal saleh. Damik yan nasugpat sin hadith, bang inahinang muriha dunya. Kangian maksiat na paragbuson day sa brajulun khabith. Usog mangi, nagdarasin bahu mangi, nagdarasin katigidluman. Sambil asubon mo man ant, hisiw ko sabyan, hisiw ko yan nagdarasin ngi, nagdarasin katigidluman asal-asal da tigidlumin law sing kubul mo. Plus pa sinamon, miyaon kayo mo, nagdarasin namon ngi, lumi katan, ang pamuihanon. Man ant, inhijawab kayo mo, ana amaluka sayyi. Ako ini inhinang mo mangi dito adunya. Hati niya mga umat Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni in amal pagtawagon, tiutat kato tanyo amal salih. O nisab amal talih, in opposite niya. Hati niya hinang mangi. Sa in tiutat kato sin sara, impiangayo kato sin sara, amo na in amal saleh, amo na makaparihala kay mo, diha dunya, halom sin kubul mo, iwasin adlaw susungon, amo ra in nahinang-hinang mo, amo ra in nahinang mo, amal ibadat, amal saleh, di halaw man sin dunya ini. Amo yan mga palanggungan ha kama Islam, in kahalgaan, sin pagtawagon, sin pag-ianon, amal saleh. Damik yan, inyad to amin halom sin kubul na. Amo nari pa siya, hiyatud, madto palawam sing kubul niya, amusong pa siya mapatay, unin ni silawak na sintao yan. Nasabot halam sing Quran, qawluhu ta'ala, hasuratul mu'minun, ayat kasyamantag siyang pahanggatus, qawluhu ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut, qala rabbirji'un, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Kalla. Unin ayat ini mga umat Islam. In ayat ini hafarmasin Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha jaa ahadahumul maut, apabila long niya, dumatong na hangkata ureng kanyo yan, natungan na sing kamatay, sin ajal niya, mapatay na siya, unin hiiyan niya, rabbirji'un, ya Tuhan kulong niya, ando, pabalikan na kami padunya. Pabalikan na kami himinang madto padunya. Unim maksud, la'alli a'malu salihan fima tarakt. Hasupaya kulong niya makahinang nasin hinang marayaw. Kadto'y kuno. Tanda sin kahalga, sin amal salih, amun tausong na mapatay, nagdarana sin napas niya, mabut na ajal niya, inhisilawak niya, irji'uni, pabalikan niyo ako pa dunya, la'alli a'malu salihan, tiyutat tuod kato. Supaya kulong niya makahinang na sin amal salih, sin hinang marayaw, fima tarakt, sabab sin kaya tinggalan ko ha dunya. Pabalikan na ako ya Allah. Hasupaya kumahinang na, kakonsentratan na yung pag-ibadat, mga umat Islam, labi luba, yari kita halaw masimbulan Ramadan, bulan hipaglulumba-lumba pahinang marayaw, bulan hipagpataod sin luto na to pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yari mataod ing karayawan halaw masimbulan ini, day naman ha pagpuasa, day naman ha mga puasin sa bahayang pardo, doon ning kasunat-sunatan niya, in sunat tarawih, in tahajud, in katan. Ay nakautuod magpahuli. Amunan in waktu mo. Hadi pa ka similawak, amun mabut na in ajal mo. Pabalik ka ako pa dunya, supaya ako makahinang na amal saleh, yari na in chance mo. Wala pa miya mabut in ajal mo. Bismillah. Pag-us-us ko, yago tayo manguda ka may Islam. Sabab, bang mabut na in ajal, kadihilan pa ka extension? Kalla. Never. Di na. Di na. Haayat do kaing nasabot. Qawluhu ta'ala, وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتِ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ
fa asaddaqa wa akum minas salihin. Masya Allah. Impanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala rin ang mga panawag-tawag niya kato. Wa anfiqu mimma razaqnakum, pag napakakamusin diin na kaya anughara kanyo, kaya riziki kanyo rin nga pangalta. Hadi parumagpak-in min qabli ay ya'tiya ahadakumul maut. Hadi paragpakaninang kataw rin kanyo sing kamatay. Kana bang mabut na in ajal yan, bang mabut na in kamatayan, fayaqul, mamung saninang katauring kato, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Bang mo ini ya Allah, piatarasaw na ako in amun ajal ko ini, amun yari na rimatong, unimpia ngayon niya, fa asaddaqa, bang mulong niya, gi-extended na in waktu ko ini. Piabot mo na ako pa dunya, di hilam mo na ako kabuhi pa dunya, magbalik. Mingkan niya na nagpupungat-bungat na. Mapatay ra kuman. Hisilawak niya pa. Faasadak, magsarak ka na ako. Tumunay na ako si panawag-tawag mo. Pag napakaharaan mo, magtabarro ang pag-agama mo. Wa akum minas salihin. Sa ta, magpaaw na ako sing ginahawaran ko. Dahil ha, mga tao, mag-aamal salih. Kita niya rin ha, mga kahalagaan. Sinamal salih. Dahil nga sabab yan mga tayo manguda ka may Islam. Ayaw tuod kita malupa. Iban malipa ka. Sin kakahinang diha dunya. Subay kita roon ha pagtawagon amal salih. Subay kita tutug. Doon ha panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Papahinangon kita sin kakahinang luto tapahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damik kiyan. Inyad to kitaan yung mga umat Islam. Hadwa sadya to ayat ibasin hadith. Manunjukisin mahal ka in amal salih. Tausong na mapatay, inisilawak niya, pabalik ako pa dunya ya Allah. Damig kanin tao yatod na palom sing kubul, imagad darito kanya amal sa amal niya. Bang inahinang niya amal salih, alhamdulillah, pagkukuyag ka. Bang isawin na hinang mukangian na pagkasusahan na ka. Bihaning kahalga sin amal salih. Damig kiyan, hadlaw akhirat, yan ilong ta, iyaw po na mo na sadya, asal-asal dalong tayo waktu ta, iniwi mga nabistarahaw po, na, amo na tundayin ha mga ayat, iban hadithin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Haadlaw akhirat, uning kahalan si mga manusya. Amun namis, nalawa din kanila ng amal salih. Ununing kahalan nila, kita niyo mga umat Islam. Hasurat As-Sajdah ayat hangbu tag 2 Suratus Sajdah kita unyuman urulunin mga nasabot na mo ayat. Suratus Sajdah parmasin Allah subhanahu wa ta'ala walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ. Kita niyo mga tayo manguda ka may Islam. Ingkahalgaan tuod si pagtawagon amal salih. Di taman jari lupa-lupahon. Di taman jari gaan-gaanon. In mga pag-ibadat, pagsambahayang 5 waktu. In pagpuasa rasin na bulan Ramadan ini. Suway na to parihalaon. Sabab amunari in nabista amal salih. Unin ayat ini mga umat Islam. قوله تعالى انفرمسين الله سبحانه وتعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم bang musajjalong niya kakitaan mga sila mujrimun hindi siyo mga tao kriminal aun to hasara kriminal aun buko na dyan sa hasara sin pa rin taong kriminal hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala ang kriminal. Hindi si mga tao kriminal, amun mga mangdurugtol sara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biada sanin diha dunya. Dugtulong mo yung sara sin parinta, matagaw kriminal. Biya din yung sara sin Allah subhanahu wa ta'ala rugtulon mo. Di mo parihalaon. Na uno na yung kahalan nila, nakisu ru'usihim 'inda rabbihim. Nakisu, yahandok nila.
Ihandok ka, patuan ha? Yung lukino. Yung look. Mati malaw-malaw. Yung look nila nila, di nilay ka. Angkat bihan. Di katungas. Di katungas may to. Sawab sin kabiasan. Sawab sin luman nila. Sawab sin sipog nila. May ta sila masipog. Sin piararahan sila panghindu. Piararahan sila Quran. Bukon mamarahin Quran, piararahan Rasul. Bukon pa mamarahin Rasul. Mga ulama ng Hindu, simpang Hindu, agama Islam, sa liupa-lupa nila, giyaan-gaan nila, wala nila tiyayma, na ingkahalan nila ni nakisuruusihim enda rabbihim. Halom kasipog, nabi si mga tao. Misan hindi hadon niya o mga waktu, mga nakarugtol kaw, long takasaan hamanus ya, di isa kan makaalup, tampak kan niya, di. Sababsin, amun luman mo, kabiasan, amun nahinang mo. Biadahaning kahala si mga manusya. Unin piya ngayon nila, kitaan niyo. Nakisuruusihim inda rabbihim, Rabbana absarna, wasami'na, ya Tuhan namu, kailo. Absarna, kita namu na ingkasabunalan. Auntoy ini paghisab, auntoy ini pagbista sinhinang marayaw, sinhinang mangi, wasami'na, iban di ungog damu da ingkasabunalan. Actually, di rungog si manusya, di pahdun niya. Kasabunalan si pag-agama, kanabihan na naug, Quran, iba sin kakitab-kitaban, piaturusin Allah subhanahu wa ta'ala, di rungog nila ng kasabunalan, si mampay na kanilang kasabunalan. Dami kyan adlaw akhirat, magmanyatakan na tuod. Dumagbus na tuod yan tukatan. Rabbana absarna, wasami'na, farji'na na'mal salihan inna muqinun. Pabalikan na kami pa dunya. Pabalikan na kami pa dunya. Na'mal salihan. Himinang natuod kami sin hinang marayaw. Tiyutat day sabdihay ni inuno. Inhinang marayaw. Dahil nga sabab ini mga maas tay mangud. Mga kiaulungan. Mga jamaa kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita tuod. Dihilan katitipuhan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kahalan mo naman diha dunya, kahalan mo naman sinsung mapatay, kahalan mo rito hadlaw akhirat, biyabay ta bang unin hikasalamat sin kabuhi mo. Uno pa yung susunan mo, uno pa yung kataksilan, amun kab mablame mo in Allah subhanahu wa ta'ala, way na. Intanda na yan, naya advance nasal ka sin susungon hibay ta mo. Hama nga sila namis yung kakahinang amal salih, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan. Amra kumanin ayat ini minsan siya dua, nari isa man jadi pagdua bihan ng mga sabahayang yaon. Rabbana law mabsarna wa sami'na, nari. Sabab yung mga ini sifat haadlaw akhirat. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Bun na tudlongeng kami, gawgot na tuod. Sure na tuod mga kato, maghinang na tuod kami amal salih. Narilan sila wakto. Di na. Amun ayat nasabot na to kaina. Amun mga yung tao extension. Hasupaya siya makapagsarak ka, makapagtabarro sin alta niya, sin pagnapaka sin alta niya. Iban sin magpaaw na siya sin ginahawaran niya rin ha mga tao marayaw, tao marsalit. Unin jawab ka niya. Walan yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha. Di na. Wayroon nabingan mo pa dunya. Way na kailo. Minsan mo pa yuno. Long mo takalta kaw. Mangayo kaw extension, extenda ning kaw. Way na. Pukunyan biya sindiha dunya. Amin masakit kaw. Makajari kaw magpaubat. Atawakan kalaas. Makajari mo ubat-ubatan hasupaya pakawri. Mabot pa amon lang mo maksud. Himina na yung kabuhi mo. Bukun. Bang mabut na in gantaan, amun gantaan sa lago-lago, kamatay, wayroon na waktu amun kadihilan pa ko extension way na. Sa kaumandok, lan yuakhirallahu nafsan idha jaa ajaluha, never di natuod sin Allah subhanahu wa ta'ala, extenan, in kabuhi sinang kataumano siya maripadunya di na. Wayroon na. Inyad to biya pamaupaw, biya kwa na badyad, biya request. Nawayroon na. Farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalla. La'alli a'malu salihan fima tarak. Kalla.
wayroon na kailo. Sa kaw mag pirit-pirit katas bang mga riha ini dunya. Bihan mga maaste mangud mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalgaan sin pagtawagon amal salih. Kahinapusan nasabot tanain manusya di pahadunya biya natin piya pangayo niya. Halong singko niya amurad tuwing kalakihan niya. Haadlaw akhirat kita niya man kasabunnalan nagmanyatakan nakatan aung paghisab aung pagtungbas amal sali ren piya ngayo niya. Kahinapusan kahalan si manusya. Halom sinapinar ka jahannam a'udhu billah. Yari halom sinapinar ka jahannam nakatoy kuno. Unin ayat nasabot hasurat Fatir ayat 3-5. Surat Fatir ayat 3-5 qauluhu ta'ala kahalan si mga manusia nagkukufur naghinang kangian wahum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihan غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. Katoy kuno kahala si mga manus si ahlom na sinapinar ka jahannam mga sila nagkukupur wahum yastarikhun halom kasusahan nagkakaruk kaane mga manusya. Halom susun nagtatangis ng kahalan nila. Halom sinapinan ka jahannam. Unimpya ngayon nila. Rabbana akhrijna na'mal salihan marratan. Ya Tuhan namu, pagwaan na kami. Miki request mangayo. Pagwaon na kailo. Akhrijna. Unim maksud, na'mal salihan. Hasupaya namu na mahinangin-hinang marayaw. Tanda sing kahalga katoy kuno. Bialik-balikan ka ato. Before mapatay. Halom sing kubur niya. Hadlaw akhirat. Halom sinapinar ka jahannam. Amurating piya ngayon niya. Na, yan kau buhi-buhian. Yari ako buhi-buhian. Mayta ko pari sa utunin hinang marayaw. Wayroon na balikan na to mga umat Islam. Wallahi, wayroon na balikan. Amo natin ayat na mayta. Kalla, walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha. May kori pa mag-us-us, maripahin ng marayaw. Di maglumba-lumba. Maun papanawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dihay ni mga umat Islam. Amuraim magka punyaan, magkasanangan, magbenefit. Amuray mga manusya. Nasabot ha ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasurat Al-Kahf. Qauluhu ta'ala. Innal ladhina amanu wa amilus salihat. Inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Yari rin mga manusya. Protected yung mga manusya ini. Bunatulong ngay mga sila amanu. Mga tao na marat saya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amilus salihat. Iban si mga himihinang sinhinang marayaw. Amilu. Long si mga ahlul lugain. Kalima amilu. Ang piagbidaan niya iban sin min word long na fa'ilu. In amilu. Ima na na general meaning niya. Makajari misang kauri mag-action. O may nang mukarayawan. Bukum biya sin fi'il, khasa bil fi'il. Tupot sa jamin subay ko mag-action. Biya si magruko sujud, bihan. Ampay kalima, amilu, sambila mo nag-ahali-hali kaw, makajari kaw makawak karayawan, makahinang karayawan. Wa amilu salihat, iba sin hihinang nilalong na mga salihat, mga katihuusan hinang marayaw, unin hinang marayaw, nasabot diha ayat ini mga tayo manguda ka may Islam. Nagbisara kita si Ammar Salih. Uno ba isabi ng Ammar Salih? Diha ayat ini ha tafsir Imam Sa'di. Long niya, inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Bunatod long niya di na mo lupasun. Sin hisiyusiyo in ahsana amala. In piarayaw niya, in amal niya. Long niya in ihsanul amal. Ihsanul amal long niya.
an yurida al-'abdu al-'amal liwajhi Allah muttaba'an fi dhalik syar'illah. Amat pagtagulong niya ahsanu amala amun immaksud sin ipun himinang an yurida bihi al-'amal liwajhi Allah. Amun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala yung paghinang niya ubus muttaba'an fi dhalik syar'illahi subhanahu wa ta'ala. Ubus in niya agad niya in pandu diaran niya amun na in pandu sin Quran iban pandu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam bukunin hati niya in amal saleh kita isabi magpi kita magpi sin kabayan tayan in hinangunta bukun sa amun kiatu tat dakatu uno-uning kabay ta Quran mawafaqal kitab was sunnah amutin amal saleh. Uno-unin kimugdan ha Quran, kaya ba ita ha Quran, iban hadisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuatin authenticate, amal salih, hipapahinang kato, adapun kita isab magtali-tali sin sinamun hinang long ta hinangunta, ampata iatats long mo hinang amal salih, wala na hinang, wala kaya ba ita kato sinagama, na mahulog siya pa, palaya hullo long sin, ini, kada katuhan dya, laya hullo ha katuhan, atinya way rum ba to mga katantuhan sin hinang yadto. Bangkaw ngiyanan laya hullo na way katantuhan. Habaan mansura long sin bahasa Arab. Faja'alnahu habaan mansura. Way rum bugat sinamun kakahinang yadto bang wala timugda doon haweta sin Quran, ibang beta sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil nga sabab ini mga kaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kita manaytay haamun kaya bay ta kato amal saleh iban hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam na amuran indan hika parihala kato di naman ha dunya labi loba na hadlaw akhirat biya na sinasabot na to mga ayat iban mga hadith amuna to in manujuki amuna to in mga dalil sin kahalgaan sin amal saleh di taman jari butawanan di taman jari lupa-lupahon amuran inamundan hikasan ng singkabuhi si manusia amun pag-amal niya fa Allah subhanahu wa ta'ala na murah-murahan bangman sin Allah subhanahu wa ta'ala in kita niyo katan ini pakakkalun di halom hidayat di ha amal saleh sarta in Rasul sallallahu alaihi wasallam din ha mga duaan niya amun Allahumma ij'al khaira umri akhirahu mangayo siya sin kahinapusan sin umul niya akhirahu Allahumma jal khaira umri akhirahu. Papanjari ha in sarayaw-rayaw. Kabuhi ko, amunain kahinapusan, hati niya, mabuhi kita, halom amal saleh, sambil mapatay, muhi kita pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon dahin ng marayaw, murah-murahan, aun pa, minute, na amuad to inini, long ta, misan ati ko, tuan, di na makakwamad to, ini, insya Allah subhanahu wa ta'ala, ini murah-murahan tong basan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan sa taud-taud di naman hadunya labi luba na hadlaw akhirat na ini biya mga bilang biya mga panghulmat sa jabihan kaniyo sabab sinyari kita halaw masimulan Ramadan iban pamulan sang kato tanyo katan murah-murahan ini in Allah subhanahu wa ta'ala baing ulungon iban baing ampunon mga yu kita ulong iban kaampunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد وأقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته So alhamdulillah mga palangwan ha kami Islam ito matun na yung uli sa lingkat lang tabi mga pengajian katok ba siguro kalasahan ni Sheikh Muhammad Latif Bugay ha paliharan sin kahalgaan sin amal saleh atau kan hinang marayaw kag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. So inyad to mga palangwan ha kami Islam sa lingkat-lingkat pengajian na dawhat sing kita niyo bangyad to bagbuwan sing kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala amuyad to in hikarayaw sa ikan yang kato di hadunya labi luwa adlaw gana-gana. So nasabot niya ka ina in law nakahalkaan sin pagtakon amal saleh. In amal salih mga palangon ha kami Islam na ini kakahinang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya mabilang amal salih bang bukon long taha aturan atawakan siyara sin Tuhan Rabbul Alamin. So law sin mga ulama,
matawag siya amal salih, bang in kakahinangyan, atin niya, aunting gilan, laung ta dalil, dayang haway ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban hasun na sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arapon in kakahinang, amoy in biya na sinasabot siguro ka, ina laung ta, nyanan mo hadja marayaw, ikaw in nagngan, laung mo inihinang marayaw, at tawakan ibadat, haway roon dalil, puunan, dayang haway ta sin Allah ta'ala, wayron day pagkian po unan ning kakahinang sin Nabi sallallahu alaihi wasallam diya tumabilang amal salih. Amo yadto mga pananaw Islam. Sa kaman amal salih kung nalaw sin mga kawuruhan ini. Hati niya lawan sin pagtangon amal salih. Nabiyayad to mga palawan hakam Islam. Bukod isab saukat na kau naraksin Allah Ta'ala mag-amal salih. Long muri indiin na hadjain kawayan hinangon mo. Bukod bihayad to. Mabilang na amal salih, bangkaw na kaamong haaturan sarat sintuhan Rabbul Alamin. Na mataod amal salih, mga panahon hakam Islam na sabot si Nabi sallallahu alaihi wasallam, sarta na hinang niya, iban na hinang si mga kasahabatan, si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Biyan na si mga bulan Ramadan ini, na mataod, ginis babarapa, katwa na inamal salih, bang mahinang, mabilang amal salih. Sa amin siyara, baysab, siyara sinallahu subhanahu wa ta'ala. Biya na lang ta si magpuas sa bulan Ramadan, ini siyara sinallahu ta'ala, bang munahinang amal salih. Demikian lang ta in mga magsambahayang tarawih ini. Qiyamul Lail. Qiyamul Lail. Demikian ini amal salih sa may ta nahinang si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunna si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Arapon bangso pa mawala na si Nabi. Ang paimyan ko lang mo ini marayaw, sinwala piag marayaw sin agama, nabi dagbos po kun amal salih. Habi ng amal salih hinang marayaw, in piag marayaw, in pagtagon marayaw, piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piag marayaw sin sara sin agama Islam. Amuyad to mga palangon agama Islam na mataod na sabot siguro kain na hapaliharan sin karayawan, ibang kalaguan sin amal salih. Nabiya na sinamo nasabot niya kain na, ting mga ayat lang tamatawad ayat na wasa niya kain na dalil tungod sin amal salih na mga mano siya amoy in lang ta hati na naglupas sin waktu na dihadon niya. Wala nila hinang inamon lang ta yusal in kabuhi nila iwan sin kusog nila hapagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala na in sila na inabilang ning mga lugi lusong hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tandaan niya nasabot siguro kain na magsusuning kaunan nila amo pa kari sila magsusun dito hadlaw akhirat. Minsan indoon pa sila amon ang pagkabuhi nila nagpupungat-pungat lang siguro kain na so na sila mawapat na silawak na sila. Makasilawak sila, miki pa balik lang ta maripadon niya at tawakan magparihil extension sing kabuhi nila, bat kunuin sila mag-amal sali na, magsadak ka na. Inyad to katan mga palangon hakama Islam, hati niya pagsusun, amundi na tay maun sin Allah butarin pagsusun. Sabab na bang subay ka, similawak, ya Allah, pawali ka ako, buhi ako magbalik, at tawakan sugpati na ang kabuhi ko. Ba't mag-amal sali na ako, magsadak ka na ako, magpuasa na ako. In mga katinggalan ko kakahinang wala ko na hinang. Amon piya wajib buka ko, hinangon ko na. Sa dili na ako waktu magbalik, mabuhi maripalam sin dunya. Inyadto kataan mga palon hakam Islam. Di na yadto sin Allah subhanahu wa ta'ala dungogon in request mo. At tawakan lang tabi ang mga sumpatan in kabuhi mo na wayroon na sambat siguro kain na layahullo na kuno. Ha? Hati niya. Wayroon na tuod kapusan, sin pagsusun mo, karena di na tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Way natawangan. Di na matawali. Di na matawali. Bang mga long ta magsakayan katuan, atin niya, maraog sin daw ugab. Maraog sin daw ugab. Di, way natawalihan. Amo yan, mga palawan hakam Islam. Nahangkan na in kaguruhan, mga katautay manghuran, di magbati laol, minsan pa yung kaunan nila long tabi ang mga hiyahapos, at tawakan di alaol din ang mga parkaljaan amoy kakahinang ialok nila tungod pag-agama sa na masira lang ta magsobliganti mari umalok kato niyo katan magparimihil pang patumtum karna hasupaya hadyan kita niyo katan amoyin maka tali at tawakan maka paham sin pag-agama po Allah subhanahu wa ta'ala sarta maka amoy kakahinang tungod pag-agama at tawakan pag-ibadat po Allah subhanahu wa ta'ala sabab na bang kita rin na magdungog hamang kaguruhan di na kita magdungdong sin pamando biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala sambay sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amoy hipag long tatukbal kato si makaguruhan hauno na tampat binaywayan pagbihil pangadjian ay roon na katas mimbar at tawakan ha mga Islamic symposium at tiap-tiap long ta maahid
atawakan long talukar amuin pagpangadjian na biyadi ining kasayota sin pagtagon amal salih biyadi ining kapaamuta sin hinang tamarayaw bang kita di na magdungog ha magkakuruhan. So amo yadto mga panahon ha kama Islam. Atin niya in pagpangadji bihayaon sambat si mga bata si mga magbabahasa law na dagbos bargain na tuan Latif. Bargain atin niya di ko magbayad, di ko maggasto. Bukong suway ko maggasto long ta. Giveaway. Oh, giveaway na ni katuan ha, giveaway. Yan na, siya sa bulak na katan. Siya sa bulak na katan. Yan na. Dirihil na katan. Duwayron piyag tapok yan sing kaguruhan tungod pa amin long ta pangadyan tungod pag-akam. So wag namang sila magtapok sin ilmo. Na yan. Matarang ibita sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakkangan sila. Kakkangan insimud nila. Dito hadlaw ana sin kakkang day nga pinar ka jahannam. Waliyazu billah. Han kaning kaguruhan, minsan pa biya mga dagbos on waktu gura-guraon, baba-babaon, atawakan biya dagbos on waktu sanggupan pa bukaon pa sin kaibanan, na karna sin kabuka po Allah subhanahu wa ta'ala, na di sabli mo yung buka nila, apagkahin nila mano siya, di nga buka patuhan na bulalamin. Minsan pa yung kaunan nila biya dagbos bukaon na tatkalain sila kaya wajiban, magpasampay sin risala, magpasampay si pamando sin agama Islam, na di sila magbati laol masi-masi pagpasampay sin laong tapamando sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala. So amoy yadto mga palawan agama Islam, alhamdulillah bang mayan ing kita yukatan, amoy in laong ta topikan sin Allah subhanahu wa ta'ala pahinang marayaw. Sarta bang mayan ingkatan sin siulakan sin waktu ta amin mausarta pagtaat po Allah subhanahu wa ta'ala, labi luwa yari kita habulan mulia ando mga palawan agama Islam. Ayotol kita magpuha-puha usalunta in kabuhi amuin Diyos katos na Allah subhanahu wa ta'ala hatungod pag-ibadat patuhan rabul alamin na murah-murahan mga palawang Islam biar agbos miyabot na in wakto ang kamiyat dakuman insyaallah subhanahu wa ta'ala wakto na ipagbuka na ini pagbuka ini tuan Latif na damong na amal sali raisab dakan sin agama Islam in mamawot na in long ta tugum sin mataso kasi mahapon lang ta na magbuka na kao. Naman ko nabuka pangakanhason na sin Nabi sallallahu alaihi wasallam inyadto amal sali insyaallah subhanahu wa ta'ala. Itukbal ko in kapatut ha amo guro kalasan na kan Sheikh Abdullah Dituyato amo in lang ta mag-adan sarta bang siya tumagna na tumilahak na dura inyo na sin lang ta sungit atawakan inom sin mga mahagpay-hagpay inyadto katan insyaallah subhanahu wa ta'ala ibadat patuhan rabbul alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Allahumma rabbana